Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke Nizim Africa, asithathe ithuba sikubingelele kwenzeke podcast, the one and only, the best podcast. Ayama online sikhudla ngo-touchline injalo nje ayidingoniwa nina besilo sihlezi nawe ngayikhathi zonke sinawe siyakujabulisa siyakufundisa siyakunakekela siyakuthanda futhi uyabo sibiza ukuthi ke lento lena ke esiyenzayo ukukunika uthando kwenzeke podcast sikhona ke iminyaka sigudla sikhijima nalolu hlelo lakho noma nale podcast yakho mbukelo kwenzeke siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe kuzo zonke izinkundla zokuxhumana subscribe ku YouTube yebo usifollowishe ku TikTok usifollowishe nalapha na ku Facebook page yethu kwenzeke nje umuntu kwenzeke siyavela ezintweni eziningi kodwa namhlanje ke asizile ngokuthemeleza nokuyalena le siqonda nje ngqo njengothi lomkhonto siphethe enye insizwa encane ngiyayithanda ke insizwe esuke zinekusasa soka lentombi eyodwa sokani madoda umfokadlomo the one and only ungaphakathi kwenzeke qhawula kithi asikubingelele sikwamukele kwenzeke podcast ngibingelele mfowethu kwenzeke podcast lo bingelelayo igama aqanje ubaba usandile ya mfowethu lamabhuku ke isoka lentombi eyodwa umfokadlomo. Hey mfokadlomo ngathi igama lehle ngaka usandile futhi wayebona nje insizwa awuwedwa ke lapho ngathi ukhona obalandelayo inqwabo kodwa ayisiyanda la ngomthetho manje beyibeka ikhihlele salubaba lithi engathi abafana babengale bathuli so mase babona ngoba ubaba wayeyedwa umfana esala namantombazana base bethi cha nangu umfana usesandile abafana bayana ngena kanjalo ya mfowethu no qhawula kithi asingene nje emxholweni asho njalo amaqhawula asingene emxholweni singene sijule insizwa yeleni yase Transcorp emakhabeleni kade sixoxa nje lapha sisho ukuthi mina ngazi kakhulu ufihle zakhe sasingakazi aninga lezo khathi siyofihlela ufihle zakhe sikhaluma le amgwaqo emakhaya kudonsa nzima so insizwa ke futhi inengoma ezu3 ningizimu Africa wena ungathola nje uthi awukhumala phone lana umuntu onengoma ezu3 kungani ingoba uyashisa into ayikhipha ayishisa amalangabi futhi uyothi ekhiphe S5 S6 akuyobe konakala khona ingoma yakhe ethi ke ibhoza yami abaningi bayayazi kade siyicheka nje naye ino 800,000 laphana ke viewers ku YouTube inkulu kakhulu ke lonto leyo imilestone enkulu kakhulu osuke uyireachile lapho kube neimpi yomswenko naye ihamba kakhulu kahle inkundleni zokuxhumana bese kuba lafa izwe lo baba oyena ngimthandele yona kodwa ngithemba ngiyibuka lapha ku social media kunama ku YouTube ayingigculisi kahle indlela ehamba ngayo kodwa abantu sebezihamba bayilandeleke ngoba mina yona engikwenze ngakuthanda ku TikTok ngathi yasi bafethu leyansizwa leyana asifonele ubaba Dlomo ngixhumana kakhulu esasebenza nomfowethu umjoli umjabulisi so ngathi ayibaba ngicela ungilethele usibani wathi awukhumalo khululeka uzofika nangempela ke iqhawule sesifikile so mfowethu sithathe nje usibeke uqala lomculo mfowethu ungena kuona ukuthi kungeneke kanjani kumaskandi ungene vele uqonde ungene ngesidumo sakho sangaphambili noma nje ubuhlezi nobaba ephethe amaciko wasuyangena nawe ithini lento yomculo kaMaskandi nawe nihlangana kanjani? Okay into yami nomculo yona umlando umude kodwa ngizozama nje ukuyikhatha ngoba usoka lentombi eyodwa ngathini ngiqale ngigida ngoma ugida ngoma bami ke ngiqale nje ngigida nebandla lethu ingoma thema ngisuka lapho ngeza ngapha ngaseThekwini sengiqeda uzokwababa ba ngenyukile emakhanga songeza ngaseThekwini mangifethuni ubaba beleqembu okuthiwa amahlola mvula kwakule iqembu wehamba nensizwa kaNgcobo babebamisene nabo babili kwamahlola mvula babesebenza kakhulu beyimisele nama sengigela kubona ngigida kubona thema sengigida kubona angihambe ngakangijabuleka ngoba ngangihamba imicimbi emkhulu ompucuzeko labo inkinga phela uma ugida ngompucuzeko estate sakho la ubona ukuthi hayi ngasemncane kakhulu impela so and abantu na ubaba wesurprise ukuthi awule ingane yami sencane nje sikwazi ukuthi uvale ingami novala yabo ngathi kakho kuyanda nangempela so Tesuka lapho ke nangu ke ugazi lami ekumjabuliso mfokazondi esedecide ukuthi cha bafuna ukuqala iqembu nomunye umzala wami futhi uthushutheka wawo futhi nabazalwa o-aunt vele basekhayixekile emndenini sethi baqala ukuqala iqembu okuthiwa ophimbela imnandi yes laqala ke lelo qembu ophimbela imnandi ayi ngithi ngitshela insizwa baba ukuthi cha
ngoba na izinsizwa lezilingana nami ngiyanibona ngathi niyakhathala kancane ake ngoxusha nazo na becabanga into la bese siyekuyena nawo basimcela siphathe yonke into ihambe kahle asiphathe umsebenzi nangempela lisungula nje iqembu ophimbo lihle ophimbo limnandi liqale lezandleni zika baba Dlomo qale ngoba phela amandla engekho oqala kwakusahlala iginci nje wathi manje uthi ku studio nakho ke sesise studio ngempela umjabulisi naye ushutheka qaqaleke zakwethu ke izini impela ke lapho saqala phela ke saphusha mfowethu saphusha phela nje bengigida nje nabo ngigida ngoma nje labo ngoba kwabafowethu vele nokuthi abafowethu nensizwa ngibahlanganisela insizwa lezo ukuthi ezokwazi ukugida nabo sambe kutho uhamba kwesikhathi uyike nakho umjabulisi se decide ukuthi usefuna ukuba umjabulisi nalensizwa sihambe egoli lomntana wamshutheka wase sekuphuma iqembu umjabulisi ke seqala lapho ngoba nami ke sengena lapho ukuthi sesimjabulisi umjabulisi umuntu umfowethu esibambisana kakhulu naye dizomculo onekhono ukuthi bekuthi ukuthi enze ingoma angibandakane nama Afrika zonke lesisoka kunengoma engicabanga kanje mawuzula izwa kanjani yabo ngabona ukuphila kanjalo kumasikana ukuthi nami masikana ngiyawuthanda ke vele nanokuthi cha endlebeni ke mawufuna kuzole hit hayi uyayithola ngiyithola ungixoxela nje lapho ungihle uthi uyazi le kune hit kamjabulisi eyacishe yasala estudio amajitami owayi enayilwa no mfowethu uthi uthanda uMkandlovu yasala yangena nani ikhipha ithi kanjalo indlebe nje yodwa so kanjalo ke the lapho ke sibona ukuthi cha qhubeka kahle emculweni ukuthi umjabulisi ke ngoba mina igama lami kakhulu ngilenze ku TikTok igama nje lami umuntu umazi usola intombi ukuthi mase ngo TikTok cha ngiusebenza kakhulu TikTok vele ngiyagida ngo TikTok ngiyagida vele kumjabulisi so igama lami liyaphakama mangithi ngifike emcimbini abantu awusola intombi yodwa yabo kwathela sangathi iqembu wasekakhuluma kwathi ngathi iqembu likamjabulisi uwe naye yabo abasebebula kodwa ukuthi besiphila sabafowethu nezinto ezenza senza ndawonye nangempela thatha isinqumo ngenene usuku bangibuya eTorhweni ngifika nje ngibuya eTorhweni ngithi yazi unengoma engicabanga lapho wathatha isiginci kunengoma engifuna ukushayela ayidlala la ngesiginci phela umjabulisi mayedlala ngesiginci ngifike neni backing mina ibacking yayikhuluma isho into ayivathi umjabulisi sethe umjabulisi hayi ungayisho ngolo ngiyakhuluma avele sithi hey nangempela ke sibona ukuthi hayi cha ngithi umjabulisi ngalo sikhala lesibhala ngithi ngishaya imoto manzi yabo ko 8 ebusuku ngishaya imoto manzi yami se-studio eNewlands one-studio sabantu abafana lapha bawe usiqhuquna ke abawona lengo bese usiqhuquna na phela ngithi masifika labafana kalunge angeke kulunge la makufika lapha masifika bayidlala labafana sifake ngiqaqe ibhoza yami yonke lonto lesifake yonke ama voice sithi umfana simshiye sithi akalunge sizobuye solalela nangempela sishiye ngoba kwasesisusa sifuka ucambalana ngizovuka nami ngeTorhweni sibuye ngasa ayamazi siyafika e-studio ayiyona lesifuna ayiwona phela maskandi njalo ngalaphana lo shun lo afro pop maskandi yabo ayi ngibona ukuthi hayi nomjabulisi yasho na ukuthi hayi konke emshalo mpilo ngivele ngicabanga sithi siphuma bestudio ngithi asamsiyama sekhona umfana ngimaziyo one studio ngapha endaweni naseyama sithe eMpumalanga sifike sishaya imoto sekhona masifika khona sifaka insimbi sifaka yonke into sifaka ama voice siyenze ngoma ngirecord ngefoni yami ivideo mangibuye endlini ngiyifake le video ku TikTok wami 1.5 million views ivideo leyo ejali safuna ukuthi yena ingoma kaphuma ingoma umuntu ama comment abantu sifuna ingoma iphuma ingoma ipressure enginayo ke lapho ehleli la umjabulisi ialbum yakhe isendleleni mangikhipha le ngoma ngizophazamisa umsebenzi wakhe Dawutshela ukuthi yangilimaza kakhulu into lo ngoba abafowethu sagcina singasabonani ngesolini ngathi ngiyadinga amaka yabo yaqala lapho ukuthi into yethu iqala ukubheda ke ngoba nje yona iphozami yatrenda kahle kodwa iyona yaphazamisa ubudlelwane bethu abafowethu abasethu zomjabulisi babona ukuthi yabo ngiyamaka yabo yaqala lapho ukubhimba ke so ngithi wami ngiqoza ukuthi umculo uthi ngena kanjalo ngokuthi iphoza yami abantu abaningi bangazi abaningi bangazi ngo TikTok ngizenzela ama video nokuswenka ke abantu bangazi ukuthi ke sengiqala iphoza yami nomjabulisi nje sisebenzisana so ngangena kanjalo ke emculweni nakho ke sengiphinde sengikhipha le sengikhiphile ke impilo yomswenka kabi yami ngoba sike saqoqa ngaphambilini ake sikhulume ngale manje yokuthi ukwathinta indaba yokuthi
nayi ibhoza yami le esishaye 1.5 million ku TikTok now yalapha ku YouTube because amanye izinto seyishintshela ngithi wena ukhule kahle ke mina nawe siyazazi ama CDs wafice eseyingcosana kodwa mhlawumbe kwami ngimdala kunayo kancane ngiyificile mina ne cassette kancane icassette ngafica sedlala ngasi roller sidlala ngale selithole ezaleni so now ke umculo kusumuvile ngapha kwi social media platforms right sigijima ama digital platforms ngifuna ukuchecka ke manje ukuthi ufuna sixoxa nabantu bayi understand lento umntaka baba yongafundiseki noma yongabe nalo ulwazi ngezinto ezenziwayo ikakhulukazi uma uyiciko ukukhuthalela ukuthi wazula uthola ulwazi okay yaphuma ingoma yakho wangafisa ukuphazamisa umjabulisi no baba ngoba uphethe ubaba Dlomo umsebenzi wakhe wafuna yakhe indlela yokuthi uyofaka le ngoma yafike yastaka siphi story kwenzakalani story sakho sibhlungu ngoba manje kwaphazamiseka ukuthi ingoma ezokwenza kahle nabantu babeyifuna beyidinga ukuthi hayibo ingoma siyibona ku Spotify siyibona endaweni ethile nanokuthi nazi nami sengibamba lezi ingqabani zabafowethu ukuthi abafowethu bathi akho ngoma ezophuma yabo so nakho ngoba ngithi ngangakwazi ukuthinta ubaba ngithi akangisizi ngiyakuzwa ngoba manje kwakunele lento lokuthi uzothi yama sekhona ukukhetha ukuthi hayi le ngoma ayikwazi ukuphuma yabo so kodwa sagcina siba nomhlangano bathi hayi ke ingoma ayiphuma mhlawumbe ngomhla wa1 December lapho yabo kodwa kukhona umuntu mfowabo wakhe umjabulisi engavuma ukuthi ayiphume le ngoma ethi hayi akho ngoma ezophuma impela ibodwa ngakufela lokho okay nakho ke sekodwa ke sigcine ngachangise inkani yami nami ukuthi phela ngakhwela emzini omkhulu ekhaya ke umzini omkhulu ukhona umamkhulu mamncane ukhide nje imoli yomusa yabo ubamhlomangazali sifundisiwe yazi inkani wayixosha kwethu ayixosha kabangabani hayi kuba phela ngisalo umfundisi ke mina ubaba uDlomo umfundisi hayi ubeceni ngempela so kuthiwa umfundisi kamzali umuntu umfundisi impela so kumele kusho njalo nangempela hayi cha ngithi sengithola insizwa le ithi ikwazi ukufaka izingoma online uthola insizwa manje insizwa yabashiya yasekhaya iphungule liselisha nje lithi lize litshengisa ukuthi afuna ukwenza ngazi ube ne account ku Spotify usayine up ukwazi ukuthi ureceive ama royalties zakho wena yonke into email ibe under wena ngokuthi ke cha ilokhu thina amabhinqa akho ukuthi ake ngithi thina nje abantu abamabhinqa ukuthi siso emakhaya ulwazi asinalo kakhulu lezinto lezi so asinalo ulwazi kakhulu mangicofa ngolwazi lami esikole nginalo ngincane ngibona ukuthi okay kuyabhala kodwa ngibona ukuthi ngiyafeyila isikhathi siyangishiya ngiyafeyila ngesikhathi siyangishiya avela lo mbhemi chanza ukuvulela ngizokwenzela angenzena ngempela mengenzela ingoma ingene kanti mengena isingoma ibe available ku Spotify yonke indawo futhi ku YouTube inke uyifaka under yena lento yakho iqambeza athi channel kaMaskandi because vele uyifaka obhala Maskandi ba celebrate bantu bafaka wenza into email yakhe yabo so nawe angangitshela ukuthi cha bo yathi wenza kanje wagqeda lapho ukuthi angangitsheli so qhubekeke shekho ayifaka ingoma mase ngithi ivele ngamthu iphumile vele nami angakanaki ndazo ukuthi ingoma iyasebenza kanjani online ngiyaphusha nje ngishaya ama video yabo abantu bangibhalela ukuthi hayi so ngingatomba ukuthi ingoma sayiboni iphi ngoma Spotify nami ngena ngempela ingoma yakhe ngibuyela lo mbhemu qabe ingoma abantu abasayithola kanjani abantu bafuna ukuphuza phela ingoma yokuphuza phela ingoma manje ingoma khayimo ingoma yikho Spotify cha nangempela cha lensizwa lena isho ukuthi mfowethu nginenkinga la ngikhokhile account yami le isho yona ukuthi phela yakhokhela account lezulu every year usonalo ulwazi kodwa amathi masinolo ukuthi yena i-account iyakhokhelwa ukuze umculo bengawuthatha ngiyakuthatha bengayifa ngoba mangakhokhanga uyavala every year ufuna ukukhoke account ya refund rent uthathwa le so athi hayi we rent noma ngibona ukuthi mhlamba ayikhokhela that's why ikhipha ingoma athi hayi ukhokhile ethi ubhalile email mase yavela ichaza ngesisito ukuthi cha wasenze distribute ngathi angaze wrong emthethweni ngathi yawukweleta Spotify bavele bayivala ingoma zayo ngeunderground zaphuma zonke yabo kodwa into engixaka ukuthi ayiphumanga ku YouTube yasala YouTube mayisala YouTube ke isisebenza nje isenza kuyena mangithi aka screenshot ama royalties uvela $0.01 ngithi hayi inkabe ngiyakazi phela ama-dollar hayi lento le ayeke le ngomthi isiku half a million manje amafuzi kabi lento ongitshengisa yona
Hayi ngivele ngibona sekufuna ngiqingisibili ngiyahlobo manje angisizi. Ngiyakuzwa. Sengilimele vele. Ingoma sekade sengibuyela back baba sengilimele ingoma kade sashisa. Ingoma disashisa abantu abakwazanga ukuthi bayilale kahle nami ngisupport manje. Ithone nawo yabasele. Ngiyabuyela la yangilemaza la sengibuyela la kubaba ke manje sengilungisela iaccount yami kahle ke sesiyibuse sesifaka base ngibuyela lo lejo ngathi cha nkabi vele uyikhiphe ngalapha vele ayingisebenzile. Hayi nangempela athi uzoyikhipha. Nanga ukuthi nginganaki ukuthi ugcina ikhiphile ngithi hayi mengayikhiphi ngoba wathi lo mbhemu uzokwazi uyifaka ithi uyifakile le but yena ilokhu yami uzokwazi ukuzisho ngoba bayakwazi ukuthi ufake ukuthi khona ukuthi umculo wayo ingoma le message igama nama cover yonke into izo correspond yabo nangempela i correspond ne-email yami yonke into kubuye ngoba seke sengisethe yonke into manje usuyakwazi ukuthola umculo wami yonke indawo yonke nje indawo online ama yonke uzoyithola futhi endlela erathi nami ukuthi ngikwazi ukube neqiniso kumina ukuthi cha ngisebenzeke ngoba kubuhlungu usebenzela phansi yabo uthembezele nje into engekho yabo. Ngiyafunda mfowethu kuningi ngikufundayo amaciko ngiyathemba nawe uzofunda ukuthi kubalekile. So nawe ke yabuya ke ingoma manje isi reporter kuwena sayibona ngamanje ithi 800,000 million sesilwela nje ukuthi at least ke ikwenza iqiniso elilodwa uthola 1 million. Shuthi nje empeleni ufuna ngabe no 2 million views mase uhlanganise ibala. Yes. So entuthi nami into engayidlulisa ukuthi nje safuna ngibonge South Africa ngibonge balandeli ngibonga bonke abantu abasesiyi data labo ukuthi bedlala ingoma yami nabayithenga abaphela khona ePrime Music ngoba ngibuka uyakwazi ukuchecka ama artist ubothi ingoma zabo bayidlalaphi bayisebenzisa ngiyakwazi ukubona ukuthi cha na ku Apple Pay bayithenga yonke into kanjalo kuba not Apple Pay khona Apple Music ya bakwazi ukuyithola yonke into kanjalo nje iyona into esafuna sibonge nje phela kubalekile ukubonga okuncane ukubonga okukhulu lento ongabonga iyashaya ngathi ngedlozi ke siyazi bangabonga ayozoyibona ufana asize la ngenkabi yami lento yokufundiswa kwamaciko uyayibona nokubaleka kwayo ukuthi ukungabi nje yiciko kuphela ngoba manje mangathi yimina macika aseThekwini woza sizoxoxa ngoSpotify nangokuthi umculo wakho ufaka kanjani anifiki nayi ibhinqa day uyanibiza unavigate nigcwale nithi niyocula ithini lento unawo experience efana nengisho ukuthi ningamaciko ninakho ukulimala ekutheni anikhuthaleli ukuba nolwazi qala before nenza umsebenzi wenu niwenza ngathi nivala amehlo uyangifakazela ithini lento yama workshop wena bhuti yazi eqinisweni manje le ngathi angazi ukuthi abafowethu abayinaki noma mhlambe sekuthi siphethe ushuna ama CD nani kodwa but siyayidinga yabona mina ukuthi ngiyasenzela ngabe ngiyasivula isikole sokufundisa ibanga abacula ukuthi cha befunda ukuthi umculo ukhasisa manje ngoba ama CD ayaphela angizwile phela ngathi phela ngoba mina ngisala ngikhona ukuthi asaphelile bakhona abathi abasawenza angazi bawenza kanjani kodwa sasaphuma statement sakhona ukuthi cha angathi ayaphela statement sangathi nekhampani lesegoli lenza amalokhu ngathi iyavala amangizwa ngakhona so into futhi yadingakala ngempela kodwa nanoma umbano mhlawumbe yabona abafowethu khona abafowethu abanolwazi kakhulu kunabo kwami abazi ukuthi because ngiyangeza khona umbhemi angahlangana ikhaladi lathi yazi unama followers umculo wakho uyahamba usupport ukuthola imali eningi ngithi mina hawu kanjani ngoba ngiyathola ama royalties lawa ambala athi kunento ofuna uyenze uapplyela ngazi certificate sase-America se-music angithi sikhokhelwa thina e-America isikhambe zamadoli imali yethu so wathi ufuna lento le i-approve nomthatha isikhathi eside ku-approve because benza ama-check-up amaningi yabona into esingasazi zonke lese ngiyithola kunako lo mculo ba ucula i-hip hop mangithi ngiyangena kwilokhu yakhe ama-views akhe mangaphathi imali ayenzayo ungaphezulu kweyami hlezesho unjiniyela hlezesho ke lokho ukuthi undiyela sometimes akuyina ngalama viewers zenu kuya ukuthi nje uposta kanjani umsebenzi wakho ithi manje lento lesilimazayo ukuthi lezinto eningi ulwazi ukuthi kuyabuya limaza ukuthi siyacela abafowethu abanalo ulwazi baphumele phambili anisukuza nje kuma workshop nje soka lento omini inkingi zawo ithi mase kusebanjwe izinga yena ngakho ukuthi ibandla yabona wathi usube ukuthi e-workshop sothi boo lento siyiphethe ukuthi sitshela ukuthi isapho lokhu ukuthi umsebenzi wethu ukuze sikwazi ukwenza amandla ngoba khona umuntu ofisa ukuphumela ngomculo wakhe aphandle ngokuthi nje uduma uyafisa ngoba sinasibona abafowethu obhuti omdala omthandeni nokhuzana banemezi bakhini nawe uyafisa ukuthi uvuse ikhala ke ngawo umculo so uzofuna umculo ngeke usizohamba uhlala workshop workshop ngeke uzosiza ukuthi yena mhlawumbe ebantwini mhlawumbe kanjani kodwa emalini
Kukiphakethe. Kukhona iphakethe. Sengisho ukuthi ke resenze kuthiwa senze iclass ke nina. Nizol attenda nelo class anil attend nihamba niye workshop niyocula. Ningafuni uattend iclass. Mina ngokubona kwami. Ngoba la konje bomncane kanje mfethu. Yini nifune uma ukhumalo mfethu? Wena una camera unani asihlanganeni bafethu asambe seThekwini sibhook indawo sibiza amacika kithi noma kuthiwa sathola ngamaletheni sihlanganisa lawo ma50 rand sithenge ukuzoxoxa nje into encane yabo mhlawumbe bazokulalela njengoba kade esho ukuthi umuntu yabona ugabe yami ukuba nepage unabantu lapha ku TikTok una 300,000 ngoba ngibheka yona 300,000 kukhona umuntu kodwa owenza imali ngaphezulu kwakho ono 100,000 no 50,000 we have advertise izinto yabo nje uzala kwenzeke ngiyanibona ne podcast mina nginelokhu njalo ngicela ukufika studio seningizoshoot ivideo ninginike noma u5,000 imali le usenze brand yakho hamba upost page lakho ikwenze kuthola ama followers awu500 ibonge kuwena ngoba khona ukuthola so ikade sesixoxa nento kaBlack Label ukuthi at least ke unayo lo idea yokuthi leli page lakho angabe ipage nje ngomlomo ukuthi ipage but akube ipage lokuthi uyabajabulisa abantu bakho phinde futhi ukwazi ukufaka imali so ke angazi mfowethu kodwa mina ngiyakunika lo challenge ngoba ngikuthola njengomuntu mfowethu onalo ulwazi lokuthi lezi zinto za social media ungashawa yinto ephinde shaya abafethu ngemuva asiyivumelele lento ukuthi makhamba isikhathi asihleli workshop anywhere noma abingabizanga manje nawe indawo encane yanga noma sathola abantu abacula abawu2 noma abawu4 it's fine but esizobafundisa ukuthi umculo ufaka kanjena ufaka isikhathi sokuthi imali engake account uyayikhokhela uyaregister kuphi uma unama viewers amaningi awasho ama followers amaningi awasho lutho uma ingekho into oyidayisela abantu so nanokuthi ke yabona mawuso bathi usho lento ukuthi isikole siyadingeka yabona lento kuningi safuna sifunda yabona mina nje ngizokutshela ukuthi ngibuke kakhulu abantu khona abantu khoza abantu asibaqhuma sekwathina even nabantu bayadinga ukufundiswa yabona ukhuluma nje namhlanje umuntu ubuka ivideo amanje uzobona ukuthi usoseyachaza kunama platform angasenzele lutho thi ngiyakuzwa mina asilimazayo akulula ukudownloada kuona sure yabo nje ezokwenza mhlambe njenge bakhona uvidmate uvidmate uba easy uvidmate ufakaza mangicabanga amane yabona limazayo lezo zinto lezo ama-artists swasiza mase ngiza kulesiza ama-artists isikhathi lesiningi ama-artists mhlawumbe mone account unama sponsors akuwena khona into ibizwa ngokuthiwa ngesilungu ama-ads i-ads iyona ekhokha kakhulu enza imali kakhulu kunayo yonke emsebenzini wakho lento efana ukuthi into leso ngisho ukuthi lo makufuna umuntu esiza kuwena athi ngicela ungiphushele into yami mina ngizonika wena advert so iyona lento kakhulu kazo nalo sicinqa nabantu ukuthi every time mawusuzo mhlambe ungena kwephi noma thu ungena kulapho ungena khona ngo YouTube ungayiqi ad ibuke ngaswaye masiyadlalela ingoma yakho ba yona into elimaza kodwa mase bethi shawu skip ungayiskipha mase bethi skip yabo uqala ibuke yodwa ngoba yona into ekhokhayo yona into ekhokhayo leyo nami ulwazi ami enginalo yabo wona ulwazi enginalo nami lo ngibona ukuthi abafuthi isikhathi niyalimaza umuntu uvela ngene ukuthi usejahe udlala ingoma sesilimaze asatholi okay no mfethu kulungile ngizokhuluma nobaba Dlomo ukuthi we must arrange something nginami ngisay fresh inqondo wami because ngiyayibona le gap yokuthi siyadinga I think imali eningi masithole nje indawo sabiza inkabi sayixoxela sahlukana phakathi ababone ukuthi benze njani okay asiqhubeke inkabi yami ngoba uhlelo interview yethu ngiyithanda ngoba inolwazi yabo awungepheka umehluko phakathi uzongichazela owaziyo ukuthi ukhona umehluko phakathi komuntu omanagewayo ngoyakhe experience nomuntu osimele lo muntu ohlala ngobuza ama-artist ngoba ngifisa ukuthi abantu baziba understand noma amacika aza understand ukuthi zibuke wena kuqala uzibuka ama qualities akho uzibuka strengths sakho uzibuka ama weaknesses akho ukuthi okay mina ngigudi la ngiyashayisa la ngimhle la ayi engathi ngapha ngumhle kahle lapha ayi nama ngizazi noma ngimuhle noma muhle so ukuthi ama-artist aqonda ukuthi ukuphathwa kuhle ukuphathwa kubi ukuzimela kuhle ukungazimeli kubi yabo yonke into injalo ihamba kubuhle nobubi but ngifuna ukuthi siveze ke manje wena ngolwazi lakho ukuthi ukuba ngaphansi kwenkampani
kuhle kangakanani ukungabi ngaphansi kwenkampani nakhona kuhle kangakanani usuphe nobubi boba ngaphansi kwenkampani mawuthi ulwazi ngifuna nje ukucheck ukuthi wena ngokwakho ngoba ngiyazi ukuthi ngesimo obenaso nobaba nomjabulisi unayi understanding encane but yize ngafuni ingene kubona but ngifuna nje mina uopen uthe ubabiza ngobani amajongo lapha inkabi ufuna uvula inkabi ukuthi ufuna zizimise kanjani impisi yes mina ngokubona kwami mhlambe khona athi nje manje libuka le video ukuthi mawufusa ukuthi umsebenzi wakho usebenze kahle yes ukwazi ukuqasha uthola imicimbi ngoba eyena into esi-challenge kakhulu wena artist uthola imicimbi yes because mina ngathi mhlambe nginemali ngesigwili ngibona wena uyacula yes uyameka sengidinga ukuthi ngibe in contact nawe yes mangifika ngizofuna invoice yes mina mangifika ngifuna invoice awunayo invoice nto awazi ukuthi uzololo phepha lezana awazi ukuthi uzofuna yini wala le uzofuna ukuthi wenzofuna ukuthi invoice ine uvela ubhala ukuthi ayi photo ngifuna 10,000 ungiqasha cha kufanele iphepha la iphepha ibhala invoice yakho yonke into ama bank account yonke into yabo isiyakulimaza ke wena ke manje khoza ungasenza ungazenzela but lento le management mina ngokuyibuka kwami I right cause my artist yakwazi ukugijimela uhamba ufela imicimbi umuntu ozofela umcimbi ngisho ngaphesha kwelwandle ufica uDrake noma ubani unaye manager yakhe mangathanda ukuyimela engayafaza khona okay ngayimela mhlawumbe ukuthi ngoba phela ikhathi esiningi icompany ama companies into ayenzayo umsebenzi wakhe awuthanda ngoba so esenza imali yawo ngesikhathi esiningi ayathatha izinto yonke into ibe under yona company yawo ibe under yona ukuthi mhlawumbe ezinto ukuthi iaccount imali wena unika imali yabo because mhlawumbe ngiyakwazi yafaka ku channel yakho yona ekunika imali umcimbi ngena kwi-company masikhampani ningahola wena yahola kahle uyahola kahle wewe izinto avaze mawufuna ukubalekela lokho ngoba iyona into eyenza imali gcina ukuthi inkampani ziyabheda mawufuna ukubalekela lokho ngokubona kwami ngingasho ukuthi mina okay zenzele wena account yakho nokuthi mhlawumbe abahleli bomcimbi ukuthi kodwa wenza sure noma thi umfowenu omngane wakho close nawe ngizokwenza nje example njengomasondo negqwamelisha umthandeni wakho mhlawumbe umfana bafana sathi ngiyaqeda ngoba bengisalindele leyo party ukuthi uhlaliphile umfana abantu usamgada kade uyayizwa lento ezothini le party yokugcina ebalekile ukuthi kulungileke ngiyaxoxa ukubazamisa kabi yami ngoba ngijabuliswa ile nkulumo yokuthi kulungile awusafuni ukuphathwa but kuno option 2 ke manje othi ke mufuna kodwa phela umuntu ozosiza uthola umuntu oclose ozokusiza ngalezi zinto zonke ngoba ngeke uzenzele ngeke ufuze ucula ngala uzenzele khohlo ngeke kubuka ngigaranta yabona nomathi uyakuzama uzohamba cause mina ngitshela ngeke yabona when it comes to professional into professional ngeke mina ngumhlelo omcimbi nginemali ngesigwidi 34 ngifika na ukuthi yazi ngiyakudinga le mcimbi nami cha ngizothumela abangithi kanje anixhumane ne team kantothi kasoka ngiyamdinga thuma invoice yakhe yonke into kanje sisebenze ngifuna umqashi futhi wena uthi ba lenkampani yakho uyiba inkampani wena uyiqashele umanager wakho umqashi ngozongiphatha la enkampanini yami izokusiza futhi ngoba wena mhlawumbe usumtshela ukuthi cha ufisa kanjani umqosho yabo bangasamthanda ngoba phela lo umqosho usuqala izimbi yakho bheda ngoba phela uthi usekusizile noma ukuthi iyabheda lento ukuthi umuntu esekusizile ubonge iplate angazi lento asingayo yazi abantu bayelahlela ibusiso mina nkosi angana mhlawumbe ngikhulise kahle kakhulu nayi ngiyayibuka lento ukuthi mina ngasuke ngafika ngama yonke into yami nomfowethu kunento engiyithandayo bafowethu efuna ama workshop zanko lezo ukuthi abafowethu abaqonde ukuthi kulungile bangaba ngaphansi zenkampani mabesana ama contract inkontileka they must wash out kulungile nasazikho bad but I contract yakho uzoyifunda 100% ngoba futhi angekwazi ukuziphusha wenze yonke into uma ubona ukuthi okay usewuna ama sentana oqala izinto go and start your own company and employ abantu abazokwenzela lo msebenzi because you don't know invoice you don't know ama emails and you don't have time wona okwakho ukuhamba stage uperform and you can't even afford to raise indaba zama okanye to find ama events where uzokwazi ukusebenza khona so konke lokho kusezandleni zokuthi ubheke istaff sakho mina ngakutshela imfihlo kuyikwenze kwenzeka I talk too much but I decided
ngento esisho hlala phansi ubheke I decided ukuthi okay Khumalo noma utho uyathanda ukwenza podcast uyimanage ube wedwa but I decided ukuthi angikwazi ukushoot angikwazi ukumanga ngihlale ngapha ngikhulume phinde ngiyoshoot akuthini ukushoot njalo lo editwa phela so now make this thing ihlangane ibe into eyodwa nje then mini profile yami izokhula neprofile yomuntu oshuthayo owenzani izokhula masithola imali noma kuthiwa siyahlukana in 10 years come but le umsebenzi esiwenzile ubuyi quality ubu 100% injalo nje bhodi ngoba ngempela yabona kusazoba kodwa nje mina ngicela abafowethu yeah nanokuthi into engisengiyibukile yeah ngibonile maza abafuthi abaningi sure umculi yabona mono angananto uma umngani wakho noma yini yabona uma uphethe icompany yazi ngiboba futhi belimazwa abafuthi abasecela kwaba ke mhlambe njengami uyacula umfowethu yes usiyacula sobabili ehlonga ngicula mina wena uyacula umfowethu mhlambe sengiphethe icompany ethile ngithi futhi ambitious noma yini company enkulu mhlambe khona selongaboni kahle mhlambe icompany akunika lo mali mhlambe ngithi mhlambe icompany nika 5000 ngenyanga sengithi ndoda le company le ngathi iyarobha ngaka yabona lo le yona sifaka ehlathini impela akabo wala wamlalela umfowenu isifaka ehlathini ngoba uzokwenza into stupid ikulimaze ikhono lakho lokusefili ikhono lakho ikhono lakho lifanje kalula ngosale nephimbo lakho baningi abafuthi balimele buka ngitshela uma ngifuna uma ulimala kabuhlungu manje sikuba sengathi manje wenziwe ngamabantu uyilimaze wena yabo akhuluma lensizwe encane uyilimaze wena iyakhuluma lensizwe encane bafana ukhohla ayakhuluma lensizwe ibeka ama facts ngazuthi ngathi yakhula nami ngendlela echitheka ngakhona uchitheka nje uchitheka into esiyifunayo ukuthi ilo inji lapho thobe esiyifuna kubacika kithi ukuthi ngoba ake sithatha nje le yokuhamba kwama artist ahamba ama artist emhlabeni engenalutho yizona lezi esikhuluma ngazo yabona into ibhlungu esisibulile lenzeka abantu abaningi bayibona even abalandeli nje becufuna vele bayibona yabo because iyenzeka esifisa ukuthi inqandeke lento ingaqhubeka iyenzeka yabo because zikhona indlela zokuyinqanda ukuthi ingenzeki zikhona indlela lokho ngibeka ukuthi yena usifunda usebenzisana nabantu sifunde futhi nokuthi yena ungabo umuntu ubonga nento kubonga umuntu abona umuntu ongasiza yabona ayithi ngeze umzekelo ukuthi mhlambe okay uzongifonela mhlambe awungazi uyangifonela aweso yazi ngizwe lapha kupucuze bafuna bequle sengicabanga wena la ukuthi ngabukhonani uveza lapha sengithi mina phela okay awubhuta ngajabula kakhulu hayi ngifaka ngingena ngempela ngiperform mhlambe umcela ngelo 15000 lo kanjalo okay sengingenile emcimbini mhlambe sekuqhamuka ithuba leni nawe mhlambe into mhlambe ngithi isponsor icompany enkulu idinga ipodcast idinga something umuntu ozosebenza lana nabathi banemali ethika awusengicabanga ukuthi ngase uzobhuta umdala angimfonela mhlambe sizocabanga mhlambe ibrand enkulu ngoba ngithi hayi khona ibrand engibazi abadumile awusabuyeli lapha emuva ithi yabona le sengiyabuyela kwenza ngithi cha bhuti wangisiza into ungafuna ukukhohla umuntu wakusiza ukuthi ngoba yabona ukukhohla umuntu wakusiza usuyinkinga abantu masukwazi ukukhohla abantu abakusiza mina ngimngaka nje ivila yabo mina nje ngokweexample umzekelo uma wangizala yona nje emhlabeni angimkhohlwa ngoba ngiyazi ukuthi wangithwala 9 months abantu bayikhipha izisu benza lonke into nangangikhiphanga ngazalwa ngabantu ngasele usuku lami lokuzalwa ngisho ukuthi ngiqala kuyena ngithi ngiyabonga Ntombi ukuthi awusikhiphanga sisu angifikela 9 months nami wathi ngazalwa nangiyijonga uma ngensizwa ngiyakho ngiyijonga zajabula insizwa manje sengananisa nje ngiyalaya ngenxa kamama ngenxa kamama injalo nokulula kabi yami 3 questions lana ka special uzoyiphendula mawukwazi ukuyiphendula mayixakile siyiphosa ngokumbukeli ngasekhaya uyena mina ngeke ngisho ukuthi right ngeke ngisho ukuthi wrong ngizothi nayi okay bese sibukela sinikela ababukeli kwenzeke basiphendulele bona basho ukuthi okay fine siyayithola lento alright noma siyayi understand lento uyabo noma ayithina ithi impendulo uyabo so ke imbuzo zobo 3 ufuna ukubheka lapha into lenzama okay umbuzo oqala njengamanje inhlelo zoKhozi FM 1 April seyishintshile kuMaskandi nayi kuMaskandi kuphela kuzo zonke nje inhlelo kodwa kuMaskandi seyishintshile inhlelo ubani oseshayela uhlelo kaMaskandi njengamanje bawu2 uKhozi FM sikiya ngengoma mangingenzi iphutha yena uzoyifaka wena ukuthi manje angazi ngakhe sebongikhetha abantu ekhaya kodwa manje ngokubuka kwami ngathi
awona manje athi angisayethembi ke manje angisayethembi phela ke manje angisayethembi kodwa engathi siphethe uTjathu Khodo noma nomdonso unabo kodwa manje ngilahlekile ngoba abona abantu angibazi ababevele bekhona kusiyanga ngengoma yabo manje masuphethe ulwazi oludala kodwa nje kulapho okay kulungile kunento kodwa igama efike likhohlwayo intokazi imanga ngizokukhumbula washudula hayi ngeke uyabulapha khona leli gama lentokazi lena ubani intokazi le phela nje igama la akuyena uMroza akuyena ubingelele uyena ukubingelela mangayena ubingelela lo Tjatha angathi awumsuse lo ngemisho eqaleni akubingelela lo Tjatha nakho siyakhumbula manje njengathi ishila nje inhlelo ngoba deshithi inhlelo ungazi kodwa phela mhlawumbe ngoba ngikulalela kwami ngayezwa ngoba siya ulalela kodwa ukhozi ngiyulizini ukuthi on ukhozi yapha angithini ngiyahlalela angijuli kulona yabo ngenze ukuthi ngidlale emontweni siya ngengoma yabo singezwe kodwa engeke ngakwazi ukuthi uTjatha lesikuyangoma nganomlo yana odlulile nama competition lawa khona lawa abawenzayo engathi ube khona phela labantu abala lungile yebo question number 2 isaka sifuna usichazele isaka sisho ukuthini ihlekisana ihlomelene noma ihlomile ihlekisana ihlomile ihlekisana ihlomile yes ngokwami hlama ngichaza angeke umuntu okwazi ukuchaza kahle kodwa mathi ihlekisana ihlomile kusho ukuthi mhlambe sizosonke ibeke isingisi manje siya pretendana ihlekisana ihlomelene uzenza umngala kwathi uyazi wena uyimpisi uyimpisi ufuna ngithuma uphuthu ushaya kade umngala lapho ufuna ngithuma uphuthu hey impisi ziyala ufuna ngithuma uphuthu so ngokuqonda kwami lesaka sisho ukuthi khona uhlamba ngithi uzohlamba ngithi khona umuntu osondelana nami ozathi uza kahle kanti cha ufuna uzongiqomba phansi ihlokisana ihlomelene mhlawumbe nami noma mhlawumbe nami ngiyazi vele ukuthi lo muntu akekho right yabo ihlisana ihlomelene ukuthi hayi impisi uyayazi naye wakahle nami kwakahle ngakahle okay kuhlukanisana ke na inkulumo ke ukuzwa ukulalela khona umehluko lapho ukuzwa ukulalela ukhona umehluko ukhona phela okay siphi umehluko ukuzwa ukulalela imanga kubona masakala yazi ngokubuka kwami manje ngiyabona into basesihlase ngiyihlaza umqondo wami mhlambe ngiyagesha ukuzwa lento ale lifana ukuthi ngithi yena uzwile phela ukuzwa nje uzwile ngoba ngishilo into ngishile nje mase uthi ukulalela phela ukulalela mase ngithi ngicela ulalela la ngathi usuyalalela mina ngibona ngahlambe phela lo uzwile ukuzwa nokulalela kuhlukene akuhlukene bona ngiyafuna phela usuku uzwile yabo la ngifuna ukuthi yena ngikhombisa isibhamu manje uyakuza uqhuma kwesibhamu yes mase ngithi yena uzwile ulalela fana ukuthi mangithi imali eminyango khona umsindo uza ngithi uze sicapheni uyalalela ngilapho nangu noma ubafa dlala ingoma lapha mangithi esicapheni ngiyalalela ngiyezwa esicapheni ukuthi content zaka lapha angithi ulalela uzuzu awu kusekho into nje hayi ngeke ulalelile uzuzwe ungavala amadlebe manje ento angazi into zoyibeka kanjani ngoba ibuye ifuna ungiqinya mangazi ukuthi uchaza kanjani kodwa ngeke lento kulalela lokuzwa ayikhona umehluko kubomba kodlomo asebo athoda naba awusitshela kodwa umehluko kwami uma ukhona umehluko qolo impisi le iyayizamela iyala yayimpisi mfethu sithatha usibeke khona umsebenzi omusha kuloko sasiphetha onawo umuntu ababa noma osendleleni kuhamba kanjani inhlelo zakho njengeqhawe kuhamba kanjani yebo inhlelo zami njengoba kumnyaka ka2025 ziningi kakhulu zinkulu kakhulu njengoba ngumuntu ose-accepted ukuperforma yes njengoba umcimbi engiperforma wona bengiqala ngawuperforma nje ngimele sengingedwa after kuhlukana nomfowethu ugazi lami umjabulisi yes nje ziningi inhlelo base ngizo-accept umcimbi khona umcimbi bengiyihlethisa ngithi hayi cha
nginomfowethu umjabulisi angikwazi ukuza ke uma ufuna mina ngisibize sobabili yabo noma ubize umjabulisi vele nginami ngizoza yabo so manje nami sengiacceptile nanokuthi khona isingle engisebenza engizokwenza ukuthi ngisebenza kuyona bengifisa ukuyikhipha ngokuthi manje ngibona ngenxa ama artists akhipha ngayo ngoba nango December ngalimala kakhulu ukukhipha traffic so sengicabanga uncondela uSeptember ngamakhathi kanje ngoba vele nakhona kubungaza ubuntu sangakhipha nalabo uDecember uyalimazana kakhulu nje ziningi inhlelo enginazo nanokuthi nginesifisa kusazokwenza ilaunch yami kulothu umsebenzi wami ngibize nje abafowethu bengisupport yonke into leyo yonke ama plan engilele phe kwawo lawo nje kuningi kakhulu engilele phe kwawo ukuthi umuntu kuyemina othanda ukwenza into mina ngathi ngumculo ngibona mhlawumbe sengiphethe i-drone sengindisa imicimbi lo muntu nangu soka umculo wenzana ngoba angilibambi izinga ngathi ngitshelelana ngiyasabalala ngoba igoli yami ukuthi ngikwazi ukuthi ngingalinga empilweni ngistop never stop earning lento ukuthi ngoba income funhlezisa ngoba nginabantwana ngizela yabo ufuna nje kufuna ngenza ngawo kusemandleni nami ngikwazi ukwenza into eyodwa ngoba ngazi ukuthi niyo igcina iphasile yabo so nje kanjalo futhi ama plan ami nje kulonyaka nokuthi nje sazoqhubeka nje ngilaya. Okay, asiye ke kwenkundla zokuxhumana vele uyaziwa kodwa ku Facebook angikubone ubani lapha ku Facebook. Yabona ka Facebook. Facebook ngusoka lentombe yodwa. Kodwa ngesimo sokuthi baningi ndaba yabo mase usesoka lentombe la Facebook uzobona ulayini ongawazi wase Capitec. Abantu benzeza mina and bagcina sebeshela abantu intombi siyafida asiyathandana mana kwazi ngikwenza ngithi hayibo sizangikwazi nje siconversation ingane. Nangempela ubhalile lo muntu. Yithi mina ubungacekane number azakufonela umuntu yindoni nawe kodwa nawe hayi. Hawu isa nje khona ize phela ngiqonde uzokhakha isithando sami ithi yabona phela impisi nyani aseyila kakhulu ke manje lapha hayi ingqwela ziyaqonda impisi manje vele ngibona ibhodele engqwele lokho leli manje impisi yothini impisi mayisiza intombi mhlayise ithi yafika mina shule lento umuntu usenze isikhathi umuntu eyibhorekele phela uzohlangana lo muntu masehlangana nalo muntu lo uzobona kodwa ngisakubona ukuthi abakathuka abantu kwamanje ngakodwa ngiyacela abafowethu lento bayiyeke ngoba manje yasilimaza limaza igama ngoba nathi into senza ngokuhlonipha nangokuthanda so kodwa ku Facebook ngkhona ngosuka lentombe kodwa nje uzobona nje ku profile picture ngifaka ama followers lapha ama followers bangaphosisa 200,000 uyalandela lo ubastard lo bangaphosisa impela labo mina ngilandela abantu aba 500 Angithi kusebenza kanzima ngicela nami ngiqale lo faka lethi kusebenza kanzima akaba ngawuzo 200,000 yabo nje kusebenza kanzima nokuthanda into yami ukuthi into mangayithandi ngeke kodwa shuthe lakhe iphethe bangalibona ngabantu abaningi sebalibona ngabantu abaningi kodwa ngiyangitshela ukuthi yenzani belimala khona umuntu othola into hayi ngisho Facebook alimale kodwa nje ngathola kodwa noba ngichaza ukuthi uzothola uzobonana khona ama followers ubona isithombe ngifaka nje impisi idlela isudi la impisi lapha emhlanga edown zesilungu nanesa ngakhona phela yanyanyisa vele impisi ngichoma ngalokho phela ingikhulukazi emakhaya wona usukubuka impilo yakho usubuka le ibuya leThekwini ushuthi ishitshe kakhulu so masukuthi na ku TikTok inkhona TikTok ke hayi xa isekhaya TikTok ke so abavumeli phela ukwenza inigama elifana abakuvumeli so nje so lentombe yodwa onoma ringa bofu ubona so lentombe yodwa uzobona ama followers ama views yebo ama million uzoyibuyela ngalokho ngiyanyanisa nje khona ngiyalaya nawo Instagram ngijwayele kakhulu kodwa ngiyakconnecta konke ukuthi mangipost endaweni eyodwa kungene yonke indawo angifundisa akangikwazi uyakwazi ukuthi ngathini ngakhona inkunzi yangenzela yazi ufuna ngena Facebook ufuna ngena ku TikTok yabona ngena Instagram yangenzela ngikhonthelana ku WhatsApp yabo mangiposte ku WhatsApp iyangena umuntu waba Facebook bakwazi nofuthi ngifaka ku WhatsApp story sami lesi siyaconnecta ne story sa Facebook so into kanjalo nje ufuna ngihlanganise kabanga ulwazi ngokuphi ulwazi ngoba phela nami ngiyaqosha vele ngiqoshele kabanga ungiqoshele so ngatholakala yonke nje indawo nenombolo ngizoyishiya nokuthi mhlawumbe umuntu mefuna ungithola inamba yami intombi zona zingayithatha sengibuye ngathanda ukuthatha inamba ngoba ngilandelo ezingcingo la esethu umuntu kwivideo khumala ngicela ungikhiphe inamba yami abantu bayangihlupha sengathi ngiyembuza umuntu uthi inamba oyifakayo yomsebenzi because abantu bazoyithatha inamba bayisebenzise. Okay, mina ngokubona kwami ngokuthi umuntu ongayiphakamisa angekene umuntu ofaka status ethena thini status uthi ufakola ku status kwibhaka yakho uthi usawubona akho awuphelezele inkulumo yakho cha hayi ahamba uthi sawubona uzoyificela nje usola into bona mase
ngifaka isithazo sami dinanga esikhonza kakhulu sakithi isithazo sakithi Yeah. ile number ngizoyishiya zu2 Yeah. zu2 na xa soyibhala khona la screenini Uzoyibhala kuzobalula ngoba futhi, lena anginalo ulwazi ukuthi kodwa ngizobiza le yami ngoba lena ngifuna ukuyibiza imanager kuba ngumanager Okay, nami ngimanager kuba ngizalayo Yes. nokuthi ke eyami ithi 068 Yeah. 095 60 73 Yeah. 068 095 60 73 kule number ngiyafoneleka usufonela mina lapho uWhatsApp futhi uthola mina angena ngalo muntu ophamisa izinga ngiyakuphendula mangikuphendulile mhlawumbe ubona ukuthi mhlambe ngithatha isikhathi inkosi yami ulinde ngoba ngisuke ngisazokuphendula inkinga WhatsApp kumile yabo mina manje ama-views asetsha zami ama-viewers inamba kuyeke inamba abantu vele ngeke bevuye bonke abantu inamba zakhe efonini ngiyawurisha u2000 views lo vela lapha phansi ku WhatsApp mangipostinga Thina basijabuliswa u50. ithi yabona Makuviwa abantu aba-50 sijabula sinqapha. angithi yabona ngiyalimala ke mina mangaposti into abantu abathanda umuntu avela a comment sefuna ngiphendule nonke mhlawumbe umuntu meyebuza noma lokho sabo sefuna manje nginibuze ngoba mina ngumuntu ovela ophilayo nje Uthanda ukuphendula abantu, uphendula yes, abantu yes. angisoze ngayiphakamisha ngisho kuthiwa sengikanjani sengiphizile Suwini ikhantama, mhlawumbe nawe usuwini ikhantama. hayi akesisho kanjalo silapho sendweni Mfowethu si-rate 100% from ukukhuluma nobaba sikhuluma nawe sikuthola sathi ukulindisa kancane bebe sisuka eThekwini ngenxa yeinkinga zemishini yethu ukuthi imishini yethu inokuquleka sakufica mfowethu wazi wahamba phinde wabuya kodwa ke sila istory sesiqedile naye ekhaya le kwenzeka podcast si-rate mfowethu out of 100% usipha bani mfowethu sikwazi ukulungisa la ngamene silungise khona abona nje kubalela umuntu ukhuluma iqiniso sithiwa ukhotshwe ngesibhamu kubalela nje ufuna ukukhuluma iqiniso yabona into ufuna iqala empathweni nje yeah empathweni yeah yabo kuyimali ngihlele kusofa ngihlele ebhentshini kuyimali ngihlele kusofa iyala impisi ngihlele kusofa kubekwa amanzi ngishise ngoba mangishisela yabo sakhuluma ngempatho lapha mase ngiza ngokuphila ukuthi ngiyakholetha khona unofika khona ufuna uthule ungazi uzokhuluma uthini ungathi udukile cha nokukhululeka nje irate yabo bethu kachofola izita zakho lapho ngiyichofa zonke iqwaleni screen shoot 100 lo 100 lo ngafisa ukuthi phame njalo ngiyabonga khona ethobele nelona inkosi kwande nje kodwa kubusise nje nabasupportayo nabasupporta nempisi nje nanempisi khona umntana wami ngenjalo ukugida nayo nje la ngiphathile khona la into ayihamba nami ingikhatha phela manje ngiyishiya awusaphephile manje ama-bodyguard ami impisi zami le mfethu umakalabhene uthi umakalabhene le bathi ulungelo ngiyigida nayo nje le ngisize kushutheni izinto ngoba ngikwazi ukuyishutha mina phela ngoba ngifuna yiyo le kushuthayo yabona nje le video usuqala usiyatrain funa ngizomletha la kunjenela wami azompheka funa azomfundisa something ezinye izinto ozifuna ezincane yazi umuntu angafunda nje mhlawumbe nawe uyathanda nje manje uyabona lento ngingayishutha mina lento yenza kahle utrain nazo uyasebenza ngempela pheke lakhe ibhodwe ngiyathanda ngifuna ukuthela yonke into ngimthele isitende kahle masuka lapho idrone yalayo le piece mfethu license la idrone ngoba ngiyazi idrone ibuyile ifuna isitifiketi ngoba baphosa vele alo wami uyindise sengenaso mabedubula ngeke beyikhokhe bofana ukuthi nje abaphosa ibulala kuphelile because phela kukhona izinto la ungakwazi ukufly ngokho the permit yabo eyalimaza izinto eningi yazi izinto eningi phela zifuna into yazi la emhlabeni yabo mina ngumuntu oyibhinqa nami understand imali ukuthi hayi kunento engasazi yabo ngokwamcimbi nje bengazi ukuthi kube ne safety file engaka amaphoyisa methu umcimbi awuvala ngicela apply phansi ukuthi cha ngicela extension ngiyibuza ukuthi ngithi mhlawumbe hayi uhulumeni uthe ngoba kugcwele abantu akakhiphi ambulance kahle ukhokhele wayona ikhokhele ambulance kwayona ayivela ngiyafika lapha webhuti hayi ngisemcimbini sohamba sifuna kunjalo nje bhuti umuntu abangichazile ukuthi cha sazokuqhubeka nje ngilaye impisi laye no la ngilaya nabakwethu nezintwana ngifundisa izintwana zami ke seziyalaya nazo solana ngabashuthi ke manje yabona kulokhu ke manje ngithatha le bandla elincane lababhunga ngokwamasha ngoba mina ngiseqembini nje labafowethu esiswenkala siqoka labe le brand engigqokile njengamanje lengigqokile sami sibe DM sibe entertaining ngabe sisenza nje siswenkelayo nabantu abafowethu nje akuthiwa amabhunga amasha ngicanga isibe samabhunga nje manje samabhunga futhi asikaguga sakho noma phela asifuna ukugqoka silo yabona igama noma ngithi sesibadala sithi cha samabhunga amasha yona into engiyilo ukuthi cha le bandla lisakhulu ukuthi nje
ngiyafisa ukuthi siphumelele sonke sihambeni kahle singalahlani ngoba ningi lesiduko esihlangana naso bese sisifake ngane wethu no ningizimu Afrika ngikhona kunengoma zakho mhlawumbe ongashiya nayo la ibhoza yami impi yomswenko then bese ba lafa izolo baba yipho ngathanda ukusidlala yona ngoba uzosiperformela lapha nababukeli bekwenza kwenzeke bajabule mfethu kulezi zinto because ngiyakhala ngale ibhoza yami ngoba nje ibhoza yami bese ngifuna ushaya imillion because it close to a million ake ngithi hayi ke asila yona ibhoza yami vele ngoba vele ingoma yabantu la ngoma ke yonke umuntu ngoba nami ngathiwa kakhulu azi mina ngathiwa na ikhaladi emhlanga ngise garage ngidlala yona ingoma yampela shooting ngizothela petrol ngivule ngihlele emotweni futhi attendant athi awe so bhoza yami right yadlula ikhadi izopaka nje imoto lapha egosheshe mangicabanga manje siphutha hey, you are that man holding a black label. Holding the black label. Ngiyabuda yavudo yami ngayi TikTok asha 1.5 million nayo ama views. Angiphethe intombi ethu asiphe nayo umculo ngangiyisifishale eshile. Ngidla ijasi lemnyama lebhofe lemnyama. Ngiphethe iblack label ngala. Ngangila impela ngifaka ngangikhola le insizwa le movie bathi angazi ujiba iscript bamusha ama comment. Ngila kakhulu. So ngana into engithanda ukuthi umculo wami ukwazi ukuthi advertise ukuthi ngifike kubantu abangaphesheya ngijabulisa kakhulu so nje akade kanjalo ukuthi cha ake sithi nje ngiqaqe ibhoza yami khohle moto ngiyeke utshwala mina ngomuntu nami ngeke ngiyeke isiblack label Nizimu Afrika ithokozele soka le ntombi eyodwa mfoka Dlomo uzosho kamnandi athi ke ibhoza yami danke asidibane kokusayo kwenzeke